uko wa downloadinga video 200 kuri TikTok, video 90 cyangwa video 50 igihe uri offline, ukazazireba kuri application yawe ya TikTok igihe nta data uzaba ufiteho, nta MB uzaba waguze, cyangwa se muri rusange nta internet ufiteho. Nk'urugero, hari ukuntu ujya muri application yawe ya TikTok wayifungura ugasanga hari video ziriho zikagenda zikina kandi nta data ufiteho. Rero ibi ngibi ni ubwo buryo ziba zidownloadinze mu buryo buri automatically. Tudatinze rero, reka dutangire n'ikintu cya mbere, ariko nyaboneka kandi like kuri iyi video, ukore subscribe niba utarayikora. Iyi video yacu rero irimo ibice bibiri. Igice cya mbere turakwereka uburyo ushobora gusetinga uwo mubare wa video ushaka, 90, 50, 100, video 200 cyangwa se video wifuza. Igice cya kabiri hari ukuntu ukoresha TikTok yawe waguze bundle za internet, ukajya ubona ngo 50% irarangiye, 75% TikTok yawe iba iri kugenda izimara. Rero ndirakwereka step by step uburyo bino bintu uzabikora kugira ngo ubashe gusavinga data zawe igihe uri gukoresha TikTok. Nyaboneka rero, nizere ko amaze gukanda like na subscribe kuri iyi video niba utarabikora. Reka dutangire n'igice cya mbere cy'uburyo byo kwereka uburyo uzajya usetinga kugira ngo ubashe kumenya umubare wa video uradownloadinga kuri TikTok mu buryo buri automatically. Murabona rero ko twageze muri application yacu ya TikTok. Nicyo kintu cya mbere, ubundi uraza ukande ahangaha kuri profile yacu. Nawe ni kuri profile yawe urakanda, ukandeho kuri profile. Utegereze profile yacu, urabona ko yugurutse. Noneho ikintu uraza ukore, uraza ukande ahangaha hari utudomo dutatu hano hejuru. Hano hari utudomo dutatu hano hejuru, uraza ukandeho. Numara gukandaho rero, hano bari bukwereka ibintu bya TikTok studio, balance, QR code na setting and privacy. Nizere ko nawe ari byo bintu bari bukwereke. Uraza ukirike ahangaha rero handitse setting and privacy. Setting and privacy, tuhakande. Rero nugera muri setting and privacy, urabona turaza ahangaha handitse account. Hano hari ahanditse account, privacy, security, analytic. Ni ibintu byinshi rero biri muri setting ya TikTok. Noneho we uraza ukande ahangaha handitse offline video, ko nababwiye ko ari cyo gice cya mbere tugiye guhera. Offline video, za video tuzareba igihe nta internet tuzaba dufite. Uraza uhakirike. Noneho numara kuhakirika, hano urabona ko batubwiye ngo download video to watch offline, they are refresh with new content when you are next connected to Wi-Fi. Hano bakubwiye ko ari video uzareba igihe nta internet uzaba ufiteho. Twebwe hano urabona ko iyo dufunguye data zacu downloadinga video 50 nyuma yuko dufunga internet yacu. Hakaba haza hano ukemeza ko downloadinga video 100. Video 150, video 200. Hano rero urabona ko bagiye batwereka video 50 zidownloading iminota 30, video 100 mu minota 50, video 70 mu minota, video 150 mu minota 70, ndetse video 200 mu masaha 2. We rero icyo uraza ukore, uraza ukirika ahangaha, noneho ukande hano hantu handitse download. None igihe uri offline, zino video zawe uzajya uzisubiramo uzirebe. Reka rero dukomeze n'igice cya kabiri. Nizera ko rero akangaka niba kagufashije rwose, ndagusabye ukande subscribe, uduhe support, ukoreshe ya kugira ngo ino video ibashe kugera ku bandi bantu. Reka dukomeze rero n'igice cya kabiri. Igice cya kabiri rero twari twababwiye ko hari ukuntu ufungura data zawe, noneho ukabona muri kanya barakubwiye niba waguze gigabyte umaze gukoresha 50%, umaze gukoresha 75%, cyangwa se umaze gukoresha 100%. We icyo ugiye kuza ugakora muri TikTok yawe kugira ngo nugifungura rero kukumarira data, uraza ukirika hano hantu handitse data saver. Data saver. Noneho hano bari butubwire ngo reduce your data consumption when using cellular data. Video may be at lower resolution
or take a longer throat. This won't apply when you on low offline. Hano bari kukubwira ngo ni uburyo bwo kugabanya data zawe zigenda ziba consumed cyangwa zikoreshwa igihe wafunguye data uri gukoresha application yacu ya TikTok ureba video. Wowe icyo uraza ukore rero, uraza ugafungure sorry gatoya, uraza ugafungure gutya. Uraza ugafungure gutya, urabona ko hano rwose kamaze gufunguka neza, kamaze kuguruka neza. Nawe gafungure kabe gutya. Rero iyi video ibaye igufashije rwose, tubwire muri comment ese ino video igufashije iki, noneho tubwire nicyo twazakubwiraho ubutaha.